सक्सिता जोजल्पना पान लस्कुस्तो ठाउँ या सच्चिव नि निका नेवा मी जहो जुना ठोप्रोस तोता शान्त रासा के चिकपिन हन ठंक वेटुन ठाउँ नेपाल सम्बत जिन्ससा व पिस हो गुना गाड दशमी ख अटेको 2080 साल भाद्र महिना या 23 गते सञ्चरबार सञ्चरबारपट्टि फेसबुक व युट्युब पोस्ट दिएको छ नेवा मेदले नियमित पनि प्रतिक्रिया नापा ठिठी मेव छको निको उ ठुङो खन्य व्याउ यातनको सक्सन सुगे जुल ठाउँ न नियमित पनि प्रतिक्रिया नापा ठिठी मेव छको निको उ ठुङो खदना भएको गुला नेवाटेको लागि टजिको सांस्कृतिक लाखटको चिसा सुगेज ल गुला जो छ नेवाटेसँग धर्म कर्म यही ठठे ठयलाय कृष्ण पछि अष्टमी कुनो भगवान कृष्ण बुगुल्ने कृष्णाष्टमी टका ठोकुनो मनुट कृष्ण दय व्रत पूजा व भगवत गीता पाठ अथिया गीता उपदेश निनेको आदि चलन हो ठया कने कुन कृष्ण दय जात्रा न जुई यले लाकले कृष्ण दय ठा टजिको मिला जे ठो कृष्ण देग नि सुशान के थन मल्ल जुजुपि गएको चलन दो ठौकने राष्ट्रपति होइ यले मटिया पा ठिठी टलन न्याकी ने कृष्ण पूजा न चाउ टलन पापा न न्याकीको चलन दो तो कृष्ण पूजे चलन यले समाज सेवी तुलसी मेर श्रेष्ठ न्याको उठेको जनतार न दो वंग अष्टमी खनो कृष्णाष्टमी जुङले भगवान कृष्णले भजन जना जाजो श्री गणेश या जना दिस भगवान कृष्णले भजन कृष्ण जीवनुले छचोना भ्यो मखुको मविङले वन्ट्यसा कुसंगते संगत लासा काचक गनाभ्यो थो भजनीय रचनाकार गणेशलाल श्रेष्ठ संगीतकार इन्द्र व्यञ्जनकार व गायिका सपना श्री ख कृष्ण जे गुण गने छचना बियो 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 मखुगु मभिंगु लेवने प्योसा कुसंगत तेगु संगत लासा मखुगु मभिंगु लेवने प्योसा कुसंगत तेगु संगत लासा कतसनी गो जखा है लासा सिने मनेवो गना ब्यूरे कृष्ण कृष्ण जीवन गने छचोना ब्यू सकल यातना दया माया वनिगु मानव अपमान बराबर खनिगु सकल यातना दया माया वनिगु मानव अपमान बराबर खनिगु लोभ मोह ममता न तनिगु ज्ञान ज्योति दया ब्यूरे कृष्ण कृष्ण जे गुण गने छचना ब्यू अन्ते गंगाया तीरे हेलाका अक्षेवतया कि चलो गका
नापांगो मिरुंगा वंगो सचिव निचको नेवा मिजो नेना लाइक नाप जोजल प पिन्तना सुबा व चिठी कथा स्टिकर छ या डिप्नी ना भने दक्षबे नापा सुदेश लाकार रमेश कपाली रवि जोशी दया लक्ष्मी रत्नमाया जोशी रवि जोशी रेशव जोशी गीता खर्गी रत्नमाया कुलु व किरण खर्गी ठटिया वंग ज्याजो शेरना डिप्नी टुक्न दोसान छोरी साके जयप्रकाश साके नरेश श्रेष्ठ रामबाबु श्रेष्ठ मदनमान राज भण्डारी सुदेश लाकार रमेश कपाली ठो ज्याजो चाहिँ न्यना लाइक शेयर ना डिपेन्ड दक्षिट चाहिँ यको सुबाडो अले रमेश कपाल जो ठो चाहिँ ज्याजो वंगो ज्याजो चाहिँ नि छियाउ ग्रुप शेयर ना डिउने वेकट छता बेस सुबाडो थोरंगा कमेन्ट बने दक्षिण नापाङ कमेन्ट दो छतर राज बज्राचार्य वेकला सक्षता जोजल प फिस सुतर गाचुइ दिगु रेशव जोशी जो नमस्कार थे दो तति ये जुसा के न्याय पे चोर गाचु यारी दया लक्ष्मी जो ज्याजा तस्कै बाला जुरका चुइ दिगु नापन थति वेकला छक विश्व शान्ति यात्रा छाम श्री बुद्ध भगवान भजन आका दिसौ दका वेकला इनाप ना दिगु दया लक्ष्मी जो छि उठ दगले नापाङ प्रवेश ते चो द अपहना चाहिँ नाप वम चाहिँ यार मन त अछु नापाङ प्रवेश खसा छिकपिन त छिटा चाहिँ स्टा बेस कथा लस्कु सिनाचना लिपना ठटिया सहभागी दैरिगु चाहिँ आस जना ठौ छिस दैरिगु मि छबुजना या विश्व शान्ति यात्रा छाम श्री बुद्ध भगवान ठो रचना छोया लेट यातम कान्छा बुद्ध बज्राचार्य ख ठो हाला टपिन चाहिँ शान्ति थापा हो संगीत थापा ख संगीत थापा त ठौकने संगीत साकेत आउन चलन दो आञ्जना छ ठोयर्नु
मिडंगा मदन मान राज भण्डार जुजे चाहिँ कमेन्ट सुए वेक्लन ठुक्न सुए दिगु जो जलपा शान्त्रा जो न्यावले ठेन्टु मे फुक्कन बाला टल प्याखन सुएको नोगु बाला मिनिनिको पुलाउ बाला जी मुसो ठोटापो गुल्ट पाछे जिटल ठठेटा अले मेयो ख छोटो ज्याजले चिठी टिप्त न्यनी तैगो सापिया य हरेक शनिबार ज्याजले नेवाटेको संस्कार हो संस्कृति बारे छको छको टिप्नी न दुठाको उस अझ तस्कै न्यन बजुइरका मनतुना सुबारका चाहिँ मदन मान राज भण्डार जुन सोइदिएको जुला राज भण्डार वाजो कमेन्ट लागि सुबा प्याखन सोएको नगु बाला मिनिनिको पुलाङ बाला ठोटापो खौया जिमा जिटन ता पुलाङ मि बाला एला पुला जुल से साइट आथे मिन पुला जुसले बालाको अनुभव जिटन छु मेगो नेवाटेको संस्कार हो संस्कृति छको छको टिप्नी न दुटेको से जुर यो खैट ध्यान त्या ठौट नेवाटेको ल मको जुगो न्योनी दुगो लासा चोपि सेटेको संस्कार छको न्यवे तना नेना दिस जिस त्यो संसारे मनु त सिटके छटोसे सिम बे गाम या लागा छे मेठो सिया खुशी सिठ्या यंगा सिपेटिया उया छे ठोबाक लासा चोपि सेटे सिम कुच कुच याना जंगटे त नकी दिगु न नेना टेगु दो ठोबारे सोनिगल लासा वना बन्जाइ ना चोपि लासा नेवाटे सँग गन गन छको निको चुया टाउटो अस्ट्रिया टोक मध्ये छको ठन न्यवे तना लासा मनु सिटके पेंगो प्रकार अन्त्येष्टि या चलन दु जाजमा छौ खुशी सिटे जल समारिरहेका सिम ढोइका छ चलन दो तर ठुकेना सिम ढोइना खुशी चुइके यंकी गुली ल दुसिर ज्या लुए जी फुली थजा चलन या पे तस्क मजग दु निगो सम्पन्न परिवार यपसँग थप्ने पुरोहित केना व छु गठेना अन्त्येष्टि या उटाला अठिया या पे दु अठिया पे मध्ये स्पेटिया उया छैपिन दु तर अन वन जंगल अपासक मरुगुली सियाको अभाव जीगुली सिटे या उया छैपिन तस्क मजग दु सोंगो ठन टस्क चिकोले फुनिगुले चाहिँ मरुगुले अपासक फुनिगुले मरुगुले छटोसिन सिम बे गाम या लागा छैपिन दु अले दगले लिपांगो पिंगोगो मेगु ठोर यो सिमेसे ला कोए जंगै त नकिगु चलन दु जंगै त सिमेसे ला नकिगु बारे छम लास नेवाला चुया त ठुक्टन दु छग टगो लोटे सिमेस्ट पचिनागा कोप्सा फुका टपिंगा टाइ अले राकेवा रेम मनु छमेस्न सिमेसे छने पाचको खस खाना मिनो मगले सट्या कुठनी कुया नटाया घोड हामी इमस्या न टटरी मे झंगट वया सिमा फुवे राकेवा हमेस्न सिमेसे कोकोन से ग्वालठंग लाख पिया लाव कुए छकछकिते वे सिम ट्या त लोटे ट्या कुए डक नचुको छाना झंगट त वलाबी कुए फुटके लेप नलुला डक कुचकुच याना वा स्यानकी थते वया वे झंगट वया जो वे वो वया वनी वे हेलिकप्टर वया वनी वे टफा डट है ठु वया वया मुनुटे फिकी यंगी थे चोन काटाई ठोदुल लासा सिम अन्त्येष्टि या चलन तो पूर्ण काजी ताम्रा का लासा खंगो खंगो चयाट हो नापा सोचम विदेशी पलाटे मजु दे नांगो सब्जी चोंगो बनाउ ख टिप्ने लागि सुझाव ब्याडीमा मदन मान राज भण्डार जुटा यकु सुबाडो निगा भिन्य जात्रा येले मंगले चम भिन्य तजिको जात्रा जुए सापर लन्जु याठो जात्रा न्याके ठोखनु व्यापार त भिन्य पूजा या हुने बनी जुलके खटे भिन्य त या जात्रा याई गुलिसा ठो जात्रा कुन गुठ्न डुगु ज्याचन ठो खासना सांगवे चोपी नेवाटे तजिको भिन्य गुठी हनिगु चलन दो उबले अनु सांगवे चोपी नेवाटे स यले चोपी थटी पिन्ट नखटे बना फेर निकेगु चलन दो आ निनानिस फे भिन्य गुठी लुम गाछना टको छपमे भिन्डिया गोठियाको मुसोको एला माया लुबोमा झन् जाइ रे कार्य माया सत्य जिसया मैला ठो मिचया टम हो सांगिया गुठनापमा स्वामा यले चम साके सुरियन ख अले लेचना मे हालाटम स्वयंबुरा साके ख वेको न सांगुनापमा स्वाफो मे जिमाट यो अनुमान दो नेना दिस भिन्डिया गोठिया मुसोको एला भिन्डिया गोठियाको मुसोको एला माया भिन्डिया गोठियाको मुसोको एला माया झन ज्वाया ज्वाया रे खला माया लूम झन ज्वाया ज्वाया रे कर माया सत्य जी सहाय मजला रे कर माया सत्य जी सहाय मजला भिन्या गुठिया गो मुसागो एला माया भिन्या गुठिया गो मुसागो एला माया लूम झन ज्वाया ज्वाया रे खला माया लूम झन ज्वाया ज्वाया रे कर माया सत्य जी सहाय मजला
रे कारे माया सत्य दिसाय मजला कासिया गमलासा वै चंगु छंगु माया कासिया गमलासा वै चंगु छंगु माया लपचथे 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 बोया वेथे जुगु थोनु गमाया लपचथे बोया वेथे जुगु थोनु गमाया सत्य दिसाय मजला रे कारे माया सत्य दिसाय मजला भिंद्या गुठियागु मुसागु ऐला माया भिंद्या गुठियागु मुसागु ऐला माया लूम झन ज्वाया ज्वाया रे कारे माया लूम झन ज्वाया ज्वाया रे खला माया सत्य दिसाय मजला रे कारे माया सत्य दिसाय मजला छंगुवन हिलाली से वै गुथनु गमाया छंगुवन हिलाली से वै गुथनु गमाया फसेवो 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 मलता वलते जीगो थोनु गमाया फसेवो मलता वलते जीगो थोनु गमाया सत्य दिसाय मजला रे कारे माया सत्य दिसाय मजला भिंद्या गुठियागु मुसागु ऐला माया भिंद्या गुठियागु मुसागु ऐला माया लूम झन ज्वाया ज्वाया रे कारे माया लूम झन ज्वाया ज्वाया रे खला माया सत्य दिसाय मजला रे कारे माया सत्य दिसाय मजला भिंडिया गुठिया मिन्यन नुगा मेउ कमेन्ट बोने श्री लक्ष्मी श्रेष्ठ जो ठुक्ना चोइदिगु सुबा गर्जो मटिया लस्ता छपि सकले रन पिन्तुना जुगुना छिकपिन्टा पिन्तुना दो छपिने मिजो निना जिजको मखो जि मिजो इना छया निना चोपिन सकले लेटा छपिन्टा न्याकु सुबा बिउसा मगार गावेकला चोइदिगु आ जुगो जाजो चेने छिस शेयर ना दिगले छिटन यो सुबा दो थोरंगा रमेश कपाल जिया कमेन्ट भने वेकै कमेन्ट ठुक्टा दो नेवा मिजो 121 गुफनी व मटियाई बारे मोसिपुन्टा कना न्या उठोल्या निना चुना दिपिन सकल नेवा भाइ प्रेम पिन्टा जुगु दुनुगलन से जोजल पाव अभिवादन दो प्रस्तुतकर्ता थोबे सिनाजे टंगाई इट गर्छला वे व मटियाई बारे कना दिगु एक क्वे चुसा बजो तथे इले बिले थम सिउ ख कना दिदेगु पल्सकया थोबे इले न्याना व याचुङ नख चख दुठ्यागु जात्र बले बुंग्यो सालेगो जाउला जात्र बले फोटो किनेगो गुफनी बले कुन्टी मेला जुगेगो मटिया खुनु पिंग ठुरकाइगो यन्या या चासले झाल्च किन प्याखा किनेगो मोनी या मंगले पाय वइगो कोटी फुनी खुनु नर्सिङ प्याउइगो व पाँच अरे दखल वाकीरका वर्णन दुगो सञ्जय प्रधानी म्याका न्याका दिल से नेवा मिल्या छबनी से नियमित नेनाचनको नियम संस्युगे जी अर्जुया थोबे सञ्जय प्रधान या छफो तुतो छफो मदन दाइ निफु व रमना श्रेष्ठ व अमराजा हाला दिगना पनि याफा हाका टाउ ठोलिया खे आटक मध्ये कोम्या हाका दिउ जुल पञ्चतत्व प्रतीक बाय गोला हनिमा पि पञ्चबुद्धि प्रतीक त न्याप मिनिन खन ठुकी लागि वेक प्रस्तुत करता त यकु सुबार का वेकला छोइ दिगु
रमेश कपाल जो सिंचनी ठो ज्याजो सुरु निसे ठाउँ टोक्न मड्डिक जना चुना यो पटे जानकारी चया दिगले जितस्कन लेट ल ठुकी लागि छिटा चाहिँ यो सुबाट हो नियम पास पे ज्याजुले छकनको क्वाइ बारे जना खन्य व्याचनु ख उ क्वा जना रमेश कपाल जुन ठम सिउ हो ठम डेका टको छकनको क्वा छया या दिगडो ना पानिसिने चले जुगो परम्परागत क्वा न वेक्ल छया या दिगडो गुगु ठड्डो मचाण्डाया मा ख ठुत्सुर का वेक्ल जना दिगडो ठकै चाहिँ लिस ख ग चिस जोठा च्यात्नो पटे त्याटो पटे ग चाहिँ थाबले अके चाहिँ सोन चाहिँ व गने थाइबले अले ग टाङ कन्याउ पटे अथया चाहिँ मचाण्डाया मा ख टाउदुल ठुकै लिस ग धाउदुल सिजै टेपे असरपि जाको ठोछु टुकै चाहिँ लिस याउ मल्टा वा गंगु मल्टा टाउदुल थटे सुङुगो माबो टसवा मचा खाचा गोटो ठोछु ठोडा पटे छि चाहिँ नाप ठाउनी पटे स्वानी ख स्वानी भा जख चाहिँ ठसवा अलगे चाहिँ स्वानी पो चाहिँ अगे नेट ठट दे वो चाहिँ मस्ती रुपैयाँ के आटौजुल अले मे पिङो दो लो रास मोरो ढ रास यो कुडो ठोछु गा ताउजुल आठुना चाहिँ छिउ छे चाहिँ थली ख ठौकने छे चाहिँ थली दै मको तलान जोले चाहिँ आ थली मन्ट आ ठोल तले जो जो उइ दठी चौ त ढ यो कठा के आटौजुल के थकै चाहिँ लिस थली ताउ परे जुल अले न्यागो चाहिँ मा बोक्सी म्या सुन्दरी ठोच्छु ख गाटा हजुर इसी गाटा हिडुजुल आ इसी पासी चाहिँ इसी सोले बालेस चौजुल अब इसी म्या चाहिँ नि सार कोन दुजी जिला ठोजी धामुक्टला आ ठो कोन दुले चाहिँ मा बोक्सी म्या सुन्दरी इसी चाहिँ बालेस चौले म्याटा सुन्दरी टिउ कठ के चाहिँ बयान ना टौजुल दगले लिपंग खुपु नमुरु मै चाहिँ झालजको कोसै ठोच्छु ताउजुल ठकै लिस कुए फाले कुएटे आटो ताउजुल छिन ठोप्ला पटे खापा चाहिँ निप खापा टिउले चाहिँ कुए फादे वो कुए फाले चाहिँ नि कुएटे आटो ताउपति जुल हजुल परम्परागत चाहिँ नि क्वा परम्परागत पुलाङको क्वा टुङ्गा रमेश कपाल जो सापरिया चाहिँ नि ढ्याचो क्वा न छोया या दिगो नियम पास पे सापर चा खाना न्यामेस्ट न ट्याकीको संस्कृति जो ठय संस्कृतिको टठन न ढाका टौ चाहिँ छकोनीको चाहिँ क्वा न्यव्या टौ ठो सापर चा ज्या व्यक्ति ना दुठिका टौ जो सा व्यक्ति त ना डुमठ्याको सि जिमेक चाहिँ न्यव्या चुनाला वेक्ल डेका टौ पटे नुगो क्वा ठुटन्डो ने मुखपि हाला जुइ ने खपि नया जुइ ठुछु थोड़ा पटे कोसने आज पे पार्टी नेता हो कार्तिक करटर गातने वेक्ला दै दिउला अले निगो पटे नेटले न्योने ज्याकेले ल्योने ठोत्सुर गाटल फोन चाहिँ मन्त्री टेटा चाहिँ लिस ब्याटौ लटके लिस मन्त्री ट गाट याटौ अले सोंगु चले मलाटले ठटिया अठिया लाटके डको का ठोत्सुर आउल फोन मलाटले लाकीगो लाकी ढुंगा काकीको ढाठेन जापटे चाहिँ जुल ठके लिस ठुक्न जुल अले पिङो खासोस रान्थे च बानी सोस यवाई खान्थे च ठोत्सुर आउपटे फिल्म हिरो हिरोइन ट आउल ठोजुल रमेश कपाल जो छया या दिगो परम्परागत क्वा हो वेकल डेका दिउपटे नुगुपटे क्वा त कमेन्ट हो पुना हो नुगो क्वाइ लागि रमेश कपाल जुता यको सुबाट हो थोरंगा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो कमेन्ट वो दो वेकै कमेन्ट टुक्न तो जो जल्पा सान्त्रा जो डक्ला नापा नेवा मे जो 121 लाई छ त यको सुबा ज्याजो कोचाको पुङ नेना कमेन्ट यागु चले ठिठी नख चक हो येलिया सम्पदा नापा स्वाफोडको पाजु सञ्जीव प्रधानी म्याका सुरजुग ज्याजुले डक्ले लिपा अमरराज शर्मा हो रमण श्रेष्ठ सले ठौ म्याका कोचाको ज्याजो यक्वे न्याय पुटाल मिनिनिक चले पाजु रमेश कपाल जे नामे देशा हाका दिगो प्रवचन टाइपे बुड्ड मे ख्याली जुजो मदन कृष्ण श्रेष्ठ सापर मिना प डान्चे आलो डान्चे पालो वली मिना बहाला अथे मदन दाइ हो मदन दाइ न्याय पिष्णुको पुलाङको सारी हो अबले रेडियो न बिगो रेडियो सन्देश कार्यक्रम या नक्कल या ना हिन्दी भाषामा बिगो सन्देश या प्रस्तुति जित यक्वे बाला तल अथे मटिया हो क्वाइ बारे संक्षिप्त परिचय हो क्वाटे छला दिगो वाक्य छ पिनको प्रस्तुति न यक्वे चुसा भयो बाकी कमेन्ट पाजु रमेश कपाल जो पुङ एना दिगो जानकारी मूलक हो सन्देश मूलक कमेन्ट नापा सहमत यासे जिगो कमेन्ट थनिया कोचाका सुबा जेमा भा मेगु सञ्चार बार हाक्न नाप्ला ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुइता कमेन्ट लागि यको सुबाट हो मानिक साकी जोन निजो ठुक्न चुइदिगदो जुजल्पा सान्तराज दाइ थौ ज्याजो तस्कन ह्याइ पुगन्यना ठटे सरान ज्याजो न्यंका उन फेमा ढका मन तुन सुबा ढका चुइदिगदो जीवन सुदा रुचित ठटे रोबी साकी जो जुजल्पा सान्तराज जो थौ ज्याजो न्यना तस्कन ह्याइ पुलो वले टाल सञ्जय प्रधान जो नख चक हो पर्वरी ट ढुटका ट मिन सापे बालट अठे हनिबम ख्याली जुजो मदन कृष्ण जुया प्लाङको लाइभ प्रहसन न्यन दया छन् न्याइ फ्ल ठोको मुक्क ज्याजो तस्कन बाला जुल उके लागि छल पलिट यो कुसुबा देछा
ठोको ठाउँ ज्याजो झ्याका चुन फेमा जेमा फायर घाच नि रोबी साकी जुन चोइदिउला रोबी साकी जुटन सुब्याट हो थटी किशोर टुसो अर्थात् किशोर बज्राचार्य टाइलिपा झिमुगु मि ठेका बिजागले सुब्या डोर काटे ल किशोर बज्राचार्य र जुगन सुब्याट हो अले ठोरुङका किरण खर्गी जुन ठुक्न चोइदिक्दो जुजलपा दाजो उखने जिगो कमेन्ट 15 गते मटिया जुइमा 16 गते जुवङले क्षमा फनाचना ठौ हनिबम जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ सर चोया दिगो वो वइ अवश्य वइ ठौ हे लोकपु ठय लोकपु वइ बोलिया जागन मि छपु सकल नियमी पिन्ता पास पिन्ता न्यंका चोना ढका वेकला चोइतला किरण खरियो बाजो मचाक डोय बिना जुगे प्राकृतिक ख ठो इले बिले ज्या चुनि टरंग खमखट ठौ छिगो इनाप कट वो वइ अवश्य वइ मि जुनावया दुर्गालाल मार्सामा चोया ढिगो तीर्थमाली लेच नाटकको रामेश श्रेष्ठ डिपा महर्जन रत्न शोभा तीर्थ गुजे सुरेन्द्र वीरमाया निशा हो वीरेन्द्र प्रसाद हालाटको पुचो मेख ठ निना छका ढुगु मे ओइ अवश्य हे ओइ ओइ अवश्य हे ओइ ठोहेला पु ओइ पेखे हुला मुला थना पेखे भुखा जुया ओइ अवश्य हे ओइ ठोहेला पु ओइ अवश्य हे ओइ ठोहेला पु ओइ उसी मसीह तो ito pe hasama sa toba उसी मसीह तो ito pe hasama sa toba Tiri-tiringu swasima tupi fukesina Tiri-tiringu swasima tupi fukesina Nikakana soyahala Nikakana soyahala Wo avasya wai Pekhe hula mula thana Pekhe bhukha juya wo wai avasya he wo wai Tohela pu wo wai avasya he wo wai Tohela pu wo wai Mabhimaningu dhakko he wo jharjiri khuna Mabhimaningu dhakko he wo jharjiri khuna Thalako lagu vyakka he bamathuli thana Thalako lagu vyakka he bamathuli thana Chakankanyankan humahe Chakankanyankan humahe Nibhaju ya wo tui Pekhe hula mula thana Pekhe bhukha juya wo wai avasya he wo wai Tohela pu wo wai avasya he wo wai Tohela pu wo wai जोसिलो मिरंगा रत्नमाया खुलुजु चाहिने ठुक्न चुइदिगदो हनिबम प्रस्तुता जो नाजाम ख्याल जो मरन्दैना हाला दिगु मिछप इनाप डोर का चुइतला ठटे रवि जोशी जुन हनिबम प्रस्तुता जो गुफनी निसा कृष्णाष्टमी तक ख्याल हाका व्यंग यागु चलन्तो छि मरन्दैना हाला दिगु जागिरे मे नेपाली भाषा हाला दिगु छपिके दशा हाका दित अनुरोध डोर का चुइतला रत्नमाया खुलुजु व रवि जोशी जो मरन्दाया जागिर डारे यो मिमुखो गुन्दुर पकाउनु पर्दैन ताउ मिछप निनानिस ओगिले रेडियो नेपाल यक्को चले जो ठोमे ठौकने इलोल हाटुङला ठोमे हालाट मे मदन कृष्ण श्रेष्ठ व मरे ठुङमा रमेश ताम्राकार ख चोया लेट याटम मदन कृष्ण श्रेष्ठ ख गुन्दुर पकाउनु पर्दैन पाउँसे च साली फकाउनु पर्दैन याउँसे च निनानिस ठोमे गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन साली फकाउनु पर्दैन भन्ने पुरानो उखान छ रेलीमाई गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन साली फकाउनु पर्दैन
भन्ने पुरानो खान्छ रेलीमै 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 नौकोस टाढा छ है मेरो ससुराली कतिवटी छ है कान्छ भन्न तेरो साली नौकोस टाढा छ है मेरो ससुराली कतिवटी छ है कान्छ भन्न तेरो साली मेरो दुईटै साली तर दुईटै काली गोरी साली हुन्छ जाली जाति बरु काले कान्छ फटाउ सुसेली हाले गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन साली पकाउनु पर्दैन भन्ने पुरानो खान्छ रेलीमै 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 गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन साली पकाउनु पर्दैन भन्ने पुरानो खान्छ रेलीमै 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 तेरो साली ड्युटी कान्छ मेरो साली तिन्टी तिन्टी भोट के भोटे था हेर्न त जाउँ बिन्ती तेरो साली ड्युटी कान्छ मेरो साली तिन्टी तिन्टी भोट के भोटे था हेर्न त जाउँ बिन्ती तिन्टी साली हो मेरो तिन्टी साली सालीको नाउँ नल्याउन है मेरो मनमा बच्छ मादल भिन्ती नगिन भिन्ती गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन साली पकाउनु पर्दैन भन्ने पुरानो खान्छ रेलीमै 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 गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन साली पकाउनु पर्दैन भन्ने पुरानो खान्छ रेलीमै 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 आवेको बसुबार बोयो ख्वासेको निख माय ख्वासेको बोयो ख्वासेको चलन नेपालले नेवाटेजको दु तो चलन विकास जा होना सोनिगले चोपि नेवा मुक्ति छन हनिगु या आवेया तो नेपा न्यङ क सक्सन देथने हनि चलन गएर ल तो विकास जा होना आ बोइट लुमका छिनाटो मिन्जना देछ योबा योबारका गुलिसो तोसा मटाछु याना गुगु पुबने होना तो मिचुया त म शैलेश शाक्य क संगीत या त म अले हाला त म रिटा महर्जन क न्यना दिस
책빈산 연합나 러서치원 니니거 운여와미조 산트라 사키 파키 자저이 덕스웰 리빵우 미서픈 연합디서 सजिता सिक है यो टाइम अफ द रचना दीपक नेपाली संगीत बबुल गिरी गायन अस्मिता परियार व प्रिज्वल नेपाली सपुचाइनी चाइनिज लोसेच नाटा उठो छुम्य ख नेनानी सन न्याय पिस्नो सजिता सिक है यो टाइम अफ द छाजित सिक्का है यो ध्याम फुता नुगदुनी छाहे जक्का दो केन्नी मा फुता हो छाजित सिक्का है यो ध्याम फुता नुगदुनी छाहे जक्का दो केन्नी मा फुता माया जाले लाता जिला मतिनाले थाका जिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्ना सो माया जाले लाता जिला मतिनाले थाका जिला जिगु नुगला छन्ता जक्का माला छन्ना सो देनी ना थाको जित छुजु थो चाहे जका खनी जिला न्याथा जका सो ने ना थाको देनी ना थाको जित छुजु थो चाहे जका खनी जिला न्याथा जका सो माया जाले लाता जिला मतिनाले थाका जिला जिगु नुगला छन्त जका माला छना स्व माया जाले लाता जिला मतिनाले थाका जिला जिगु नुगला छन्त जका माला छना स्व थाकुला जिता चोनीमा फुता आछा हे बिना कावा जिता यम्मा दाइचा जिपिया चोना थाकुला जिता चोनीमा फुता आछा हे बिना कावा जिता यम्मा दाइचा जिपिया चोना माया जाले लाता जिला मतिनाले थाका जिला जिगु नुगला छन्ता जका माला छना सो माया जाले लाता जिला मतिनाले थाका जिला जिगु नुगला छन्ता जका माला छना सो छाजित सिक है ध्यामा फुटा नुगदुनी छाहे जका दु केनी मा फुता छाजित सिक है ध्यामा फुटा नुगदुनी छाहे जका दु केनी मा फुता माया जाले लाता जिला मतिनाले थाका जिला जिगु नुगला छन्ता जका माला छना सो माया जाले लाता जिला मतिनाले थाका जिला जिगु नुगला छन्ता जका माला छना सो लाता जिला थाका जिला जिगु नुगला छन्ता जका माला छना सो छाजित सिक्का है यो ध्याम फुता
फुता नुगदुनी छाहे जक्कादो केनीमा फुता हो छाजित सिक्का हे यो ध्यामा फुता नुगदुनी छाहे जक्कादो केनीमा फुता माया जाले लाता जिला मतिनल थाता जिला जिगुनुगला छन्त जकमाला छनसो माया जाले लाता जिला मतिनल थाता जिला जिगुनुगला छन्त जकमाला छनसो सक्सिटा जोजल्पनाpan लस्कुस्तो ठौया सच्चो निनिक नेवा मी जहो दुना थोप्रोस्तोता सान्तरासा के चिकपिन हन्ठंक वेटुन थौ नेपाल सम्बत जिन्ससव पिस हो गुना गाड दशमी ख अटेको 2080 साल भाद्र महिना या 23 गते सञ्चरबार